ki parti baru ngikot wajah ka UDP ngau mas no ni piong ke UDP piong ke BJP piong ke PDF piong ke CSP ni approach la de pisno dei much long dei su tang man su tre coalition ni kwa balik much de kata ka ba ni reach out so baru ni ki coalition partners ni neng ni reach out si ki partners ni baru lara ki don jebuk ban merge ke khang jong ji ka bakli but lara ki snow ba anytime la day ban ya merge la ya kata ni dia ngam ong tang ka wei a ten re kanu no party ka pas ngode ya kata ni dia sama bikin merge siapa de kata kan bang ong ni la ban poi la ko a la ko la ko sau in due course of time kala ban poi selu satar ten re ngong pi ya mentai sampai jua ke latest development ke Banglong ke DHK ada 6, 7 or 8 keren PDF ni kia kalau ngong kandon ke jikela dan ada foto ke jikela up sipor hadukan riu nyutrik leni pratrik sawan kata kaski ke bengen seperti pipi ngisya thulu je pi detail ya benta iga kane ka speculation yai beteng haduk ba kakap kan bat kata kalau riu nyau leni pra sampai biar terusni hangtang yang seperti ini manu kipati baru kiba match laki match tak kemeli ne ki match no ada kapati Jokowi